obetumi e dey afa YouTube ye betumi akai na fe yetie onso de owo man ene de eba be kan fa ho no said the last week medika kan no ye be kan indiscipline I wo SOMPA ye school ahodo mu e free kg ekosi SHS e free kg ekosi HSS ho enyina ye be kan ho asem indiscipline a ho ani a tranton o e kg ani a tranton primary schools ani a tranton e JHS ani a tranton e SHS ye ba be kan ho asem ye betumi afa ebre said ye bre sua no ene de waso ye sisia ana ya so na beti a ye hunu dwom no Dr. Amuzu mebema minua ne kwan na afi waka bibi poto kasa mu Dr. Amuzu ho de aman ansana abadwafo a mensa aka no awie yene wo anamadan wan di ama omoso nti minua ansana memo wakọ aba no den na aka fa Dr. Amuzu ho poto kasa mu yo etie mo me mama ho yewura enzimama no na yere ewie bie mo we frɛ Dr. Amuzu Dr. Amuzu mo be di dumala oni ni pa jani biara na ore toa nji ma pare se etu ewu a ko Dr. Amuzu okay otu be hele pare okay na won ke yes be da ko elinginya Dr. Amuzu oni kekra fe na eba Ghana ma afana na mu akoso tia Dr. Amuzu ore doctor pare Dr. Amuzu ebin de ma se sabe se ekomuzi na ele sofa nyi chiju otu anu a Dr. Amuzu ba azaw yare na se oja yare ya na oba mo niema mo pare ngbole mo on ba zizu anwozo na won ke yes eye baganfo Dr. Amuzu ore doctor pere pare yo se woja nokuna engura enya ma ewo wo enlane nu a Dr. Amuzu ore die pare wo infertility be ka ke infertility a bare mo ni minyamo benwo okay na aya ya ba yezu amale mo ngutu na onezane edo ni nyanko edo kunanwo se etu akiri na ongura na on produce Spence Moscow produce ya origin omoti ko Dr. Amuzu ken na eba dingane okay na obaye de biara ma yele Dr. Amuzu ke bekaka Dr. Amuzu ke ne ya orizobie ole yire mo se ele osa alaka ekule jejuwo alaka ale mo se komozia efi pace wo wonzi ekenien eko Dr. Amuzu ken ya obaza yare ya se ko ken bi okwa ebenya eyire bi mo be frɛ Dr. Amuzu Mr. Se kokre ne kana benya Mr. ni bie Mr. ni ozo juma yo dia Mr. ni di juma don mo biale malaria alaka 3D biale jaundice mo jakena nguranja na wo biale typhoid o mo kosoti osabe eyare koko no kuma olili wonzizi mo nguranja mboji mala Dr. Amuzu ba ne okpare yo mo ye keche ya ne ago ingramane nu ye ga dangbe emoti kakra ye Dr. Amuzu gien wo inzima de nenu anyimi me kena me keche me kena me keni me kenene me wanganya fe waba chake gbe ke ya ganda gbe mi wanga chepe nga Dr. Amuzu bia mi kwa je ma keje no Dr. Amuzu the pennies doctor, the man of the moment, the man of the 21st century of pennies. If you are pennies ko ya Dr. Amuzu no ko ya Dr. Amuzu no e ma cha here pa Dr. Amuzu ke ko I mean ongoyo ni ofoyo bango o ma fo han wi ke ni han wi tension Dr. Amuzu ke ba le here o se chomi kenyumu onge ni nyumu ofoyo e ke le pinyumuji omo kenyumu onge no gbowe hu le pinyumuji omo siko nge no gbowe le no osure chuwe ni ole ba Dr. Amuzu no e ma chuni ha
ba Dr. Muzungo ko onge kadio ke osa e ma cha ohio ba Dr. Muzungo ko onge hioni ache malaria e ma cha ohio ko onge ba Dr. Muzungo hu o mana ni baba wo ngede mekoji mini menstrual pains e ma cha ohio ekoji hypertension e ma cha ohio sickly hioni ke ache ke diabetes e ma cha ohio keni baba wo ni o mano na ngi amanyu ache hwepenga radio no Dr. Muzukeba ne cha ohio pila ne ma cha mu se ke moji hio chalo nyumoji ela chalo bye bye oyo adon de ohone se ope Dr. Muzu echira kwaya kumase ha Dr. Muzu Junction onon kwa ne wasi dan a me kan no osre ona asi late edan twato kra enso eho de ato Dr. Muzu Junction wotafunhia yesu market ofro akọ police station Moru Market ho no eho na Dr. Muzu echia na enano enoma ana dwumadie sonkon oye me ankasa me kọ ho me ko hu mani so ade me se me ka kire ne se doctor no ana ayaresabia no ye ayaresabia bro abaide so kra obetumi afre Dr. Muzu e was 0247 776 743 0247 776 743 ena sunyan so obehu Dr. Muzu ewo area 3 afi enkran so okọ Achimota Christian Village eho ena Dr. Muzu edin juma anunti abra waso yasini ayi hia aboafo dodo na so no wa obeba bia se de ye ma obia no sa na ebe ya ma o da se mamenka wona enne wabewo me a me no omu bedi san komo a me kan ye hu asem eye indiscipline ewo ye school mu minua odikai SOMPA Isaac Adujamfi minua Isaac opening me wa kwa aba pacho mejo so apom ti say oh nyankopan do me ho ya pa say ifie ani school mu ahodo nyina ye kama boko minua Isaac Adujamfi medeni school a owomu ebesi kakra say binti ye wa ha nyina ya akyerɛkyerɛfo ye teacher fo e wo Ghana ha afi ya wo owura bi one day ya beka no say enye FF anto e ho ono ya MPP ni ene ye wo FF dankwa a ono zu ye teacher ni minu FF that's it bre na fo apom ti say erade dia chairman ti me ho den se bon rescoba no okay ejidi so so ho ya pa me ho den said de me papa no wa ha eka o se sade chia na obie sompa no te ene wo so a no de nsa kaniti ahun se wo te ase anopa bi asa na me ye ne sa no mahun se ma no aduane nye den e mo me de adwuma me ye me sai wo na no no kra de mbonidi wa edin no ene ahia mienu FFI I no eye Frank Frederick Dankwa ena me sai wo Emmanuel ni ajete ono so eye SHS teacher na or assistant head e wo school bia e wa santima mu ha ora me mo akwa na pom ti say me gidi se de wa ho fa si aba no o ba na fie boko SOMPA botom so edin e de nyame ase me minua ba ko mienu enso wa ha omo be kasa na me yi omo akere me frɛ ba ko controversial man sa na obi aso nim no na controversial man wo enche ha me gidi se me kan sa no asre amane nsa so e de akere me awie ya ka say indiscipline say yeah wa ha meka no say wona aye pani we mu uragiti say na obi say akere indiscipline mu e de akere de ya indiscipline e de
Okay. You can say discipline. You can say a yes, man, Bondia. Obi a danity. Yenina yet, SOMPA. Or ye Niama. Na so that's a husband, born in Medino. And Farmer say, Niama Kuyi man. And I say, Kuyi man. Just say, or no dear. At any point in time, no, we can say, or that's by Bonnie. Okay. And we can say, indiscipline. Okay. And to say the ya draw my attention, so Casa and I shall say, name come from what can I say? Obi dear Eddie Jumabi no dine on my bonnie. Eddie. Suban bonnie. Eddie. And to your kind discipline, a fast suban home. A fast suban home. That's it. Minia Frank, send also can Simabako. In this that's it. I'm for cases and I'm in chair. It's here for near before. And then we are more tea SOMPA. Okay. The economy and say, yeah. Ne social media. SOMPA FM. Me put talk akra. Okay. Acquire a school home sense. Who bet me aka? I say indiscipline in the educational system refers to disruptive or unruly behavior displayed by students in the classroom or school environment. This behavior goes against the rules and regulations established by the school to ensure the smooth running of academic activities. Okay. Now, I say, all done Subamboni di Abra and Nesuku, and I say, baby, a student in a one, and then Mra, I shall Hobobra. Webra. Now, all these are a Jumano. They told me Rajet to Swa. Okay. Indiscipline, no, Nina, ye, Subai. Okay. Now, in Pinako, say, the Aka Square, and if you say, the Dona, a school for teacher for so sometimes a busy indiscipline. What is it? It's a Subai. Okay. It's and Sunday bit Macas Subaya would done a Yamra, and I said, Enquay and I said, and Sam Fatana can say, I should shamra or Samrano, Ukotiano. And the number I say here, I bet you me I can say, indiscipline, Aqua be say, and yet, Abofra children at the uncle. Teacher need to me and discipline. All for answer to me and discipline. Abra waba teacher for bia eho. I want them to bambia any. Maybe say a tenant on after you baby a befako. Minia Frank Isaac also send out over Cano. Medasi. Said the minianum you know didn't kasa or mokasa far home. Okay. Ni tietio mo you be kind discipline say enia etranton sir. Enia etra enton. Okay. Enia etranton no e betime frangos bebre. E betime aye osukuni no. E betime aye wofo. Okay. E betime aye chirechireni. Okay. Na empempi no ya na se hu in discipline we sukuu mo no. Ya na ntem fra chirechire for ho na eba. Okay. Ya na empedodo na no eta free ye mofra no ho. Okay. Na eba no etobre bi nso a na awofo no nso ye tie emofra no ni titru ko e basic na SHS na na ntansi but ye hunu bi. Yeah. But uko e basic na e do so ho pa. Awofo no bitimi di emofra na chi na mekai bre bi a awofo bi di ne ba chi. Wanya abotire ne ba na ba beka odisu na ba fie o ade o se teacher abomi o se adai osi yesua de mi hunu ansa ne kan na teacher wusua de na teacher wo kan so obo o say mi nko school honum na ofu di ne ba na chi ni ko school duru kwa ni finfini mi nim se nyame ho nkonkron na kasa kire ofu no obisa man say dia na musua na aka ya teacher abo akwada no hwe ma mi no me kan wo bebo me so mommy he said adi ni si free ba kimi say oye wofo a oba na anim ni ye kwa say no ube hu ni ye enya ade a obeto aso no ayede wa konti mpempi na ni etranto no ya ye hwe ni ye say abofra betimi atwetwe na wofo di na wuram amna kosa ati bi no das minua oba ya na me say o controversial no mama na dwa ede a minua no ma fa no so say mi bibia no minua ponti jegu mo akwa ya ohene ba apom ti say nyamiado me gidi say last week who catch him say ska wo and there should be wo nyamiado because said o he said the maintenance aye ne ska wo ho de a ene na ho de pa
I can't eat. Okay. Sign also. Whenever medical actually for na ya da Dr. Muzu so ase say dwumadi etese a ye de bo akekere man wa so Dr. Muzu ankama Dr. Muzu nyame to aso nhyira wo da na indiscipline answer ho so tinya wa say Cambridge dictionary say a situation in which people do not control their behavior or obey rules Enti unsha usuban bi usuban boni bi unsha o na fe o fa hyehyɛ anya adwuma na so what do discipline enti e bia ya ma time is it ya mamu ada ho pa if say nipa nan e kasa ye nyina no obi ade nko ni nyina so kɔ asɛm kro na anunti de mebusa ne sɛ kɔfa bai no de minua na shase ma men sama ne shase kofa bai opon kofa bai de indiscipline kofa bai nyina de openyi ba ko se efie ekeka bomo a ni enya kro ekeka bomo ni enya mantam so keka bomo ni enya oma enti se akra bi sorry na se ni suban no papa ana anya papa ye ta guza se ofifie be na ofo ne ho utimi ye bbs da bro ofifie ha na che se ifie ho de se suban we bi na utimi yi suban bi adi na ye buza se ba bi ofi na o ka se house na wo ye sa na se fie ho no ye nya sa ho yes enti ne tia o twam no ye se charity begins at home usuban be papa e sha se free enti free okay opani ageti indiscipline sha say free e cover by pa any dey SOMPA FM efie na enye efie keke emo efie ntitie that's it ya e de ma enkola e wo fie okay na sha say free abra ya wo abofra no aye baby ye kire nsenia ye sididi yesi hye ye ho so yesi di ye ho ni enti wo hwa baby no o starting super ye di no fo hye na num e kire ni se come do why ma waduane di o jani nan egu ne ho ana se odwunso gu ne ho a se pampers no bo se napkin na ebo no wo be ho se ne ya sesa ma no ye kire ni se ye ntena fi mu enti osua na ebedu mre bi no opa bibia ye mfa mana mono no a ye mani twen kakra ye kire endurance okay so twen hu ma se bani mu sa enti efri akola no ye bibi ye kura ni ahase edi niama we etiti no no na ye ade a oman mu nyina anase fie entiti start free okay enti se ko dumre bi na se akola no sa nchirechire we anantiti we ayede ma no ontumi ndi so ontumi nji ntum ofo beka se imbibe or accept na or imbibe na emum obeye de ono pa na discipline no ahase tina che se de o de ya kire no ene de o ye na ebo abra na che se discipline abom me that's pa minua Isaac ebe de na akwala de ye kire no e de ne bi si a e ma ne mfa no nya adwuma na o de ono ne pe ebe ye adwuma me dasi okay na answer na no na de minuanum ye no di nkan na mpem kan bibi fa ewom free efie se de omo kan enya da bia so na ti saa etobra bia efie ha ahohyeso no wo ho emofra no ene omo PS no omo no omo tipenfo no hia oho twetimi hya ase wo ho na no etimi hya ase wo ha enye fie okay etimi hya ase wo sukuu mu okay etimi hya ase wo agudibia ya awofo no kura enim eti tobre bia ya na awofo sign wo momati okay ya na mimu wo for sa kwanzo because suban a wo di wo ofie no e different from akwada ne pie kwa abonti ko hu na goodie for na tipenso na wo mo eye ana obasuku mu a de obaba beye eti ya na akofa wo hawo e de aba okay eti ya na wo fontori bia omo nte emofra na ase e wa niema bi a e koso afi na me bo asem bisanso na obisa bibisa me busa se
sa kofa bai den ne si deɛ ebi sɛ akwala ne atete no kwan wi so ɛna wo fa ono nso bra deɛ ne mani si good ti deɛ mani sie ne bi ne ma hyɛ ase no ɛtɔre bi a ɛyɛ ayɔnkofo ɔne na ayɔnkofo no hyia a ensɛm bi a ɔmo keka enkomo bi a ɔmo die ɛniyɛ bi a ɔmo yɛ na mɛka kofa bae no efie no ka ho bi a minyi fie ne mfiri mu ba mempɛsi de bɛgyina fie no nko aso but ɛmɔfra bi hɔ a ɔmo de ntitiye bi ne suban bi firifie aba ebi so be piki bi wo ɔmo agudi bia ya na enye sukuu mu kura ɛna ɔmo ba behia na ɔmo da saa ne manadi eti sɛ wo no anya saa ne bia untimi ne watipemfo no ɛnkɔ eti sɛ be ya wo be fit into that group na ɔmo atimi akɔ ne ntino na sɛ wo nso wo ye ɔmo ne yeye no ebi de ɛkɔfa ban ebi nso no eti sɛ ye ya awofo na sɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛ ɛwɔ ha no awofo especially ya yɛnhwɛ yɛ mɔfra no ɔmo onum di agro okay ɔmo ayɔnkofo okay baabi ɔmo taako okay ni ya akyerɛkyerɛfoɔ sɛ ɛmo yɛ ni na fam ɛmɔfra bi wɔ no ma yɛ osukum kra awofo hyɛ da do mbɛhyɛ yɛn nsa ebi wɔn so ɛwɔ sɛ parents no yɛ parents ni hɔ mɔfra nyina hyɛ yɛn nsa no yɛ ɛmfi yɛn ni nto fam ne yɛhwɛ mɔfra ni bi wɔ no ma sɛ de ɔmo si di ɔmo agorɔfa ne sɛ de ɔmo tu ɔmo anamo ni afrɛ wɔn ɛti nim sɛ ɛbrɛ bɛ me yɛ kwan ma ebi a yɛbɛduru saa mpɛmpɛ so nto a yɛbɛhu deɛ bɛ medase yɛbɛduru menu IFF send also let me say you nyina be agene say ifie aba ayonko gra peer pressure and peer pressure no so kra mu no ura mu ankran bi wo ho abon so be start so dance ba bia de na ebi aye kwan a ayonko for the no fa so bullying ni harassment bi bu na pupu ye ni kire wo ni ade nti no say on te sa kra no akwa akusua afei ba bi nso a mra enya adwuma ana se akwaya bone a yentia no ha ya ibroni beka se laxity in discipline measures okay se akwaya bone na se wo so wontia no na ba ko be na betia no a eya na ohun se as a what time penasem ni ade and it happens all over okay what them say afei so ba school mu so a teacher any school ni ayonkofa enso to me promote sade yeah ayonkofa no kwan ben so won say teacher ni bi ho na de bia kra bi bibi kakra bi apu bi so ho a teacher ni no kra no kon fa so kirade wo dem kra no ni nyina to criticize problem no da kra bi kra no uni mu din ko utimi ka say teacher ni we do back class am pekra na me da so what e ka me nkokra mpese me pie e kwan of faso kirade e bi kra na kra no kra san ye chisa on mark okay obi won so akra no onye work no so on ka hwe but se san ye mani nyina no se wa hwe na wa dwen so o de mayi mani ni nyina no man kra no e fa suban foforo bi a hu because akra onye exercise e fa so bi ani so baba school no oh yeah this a teacher ni o mark and exercise na de bia obi de ne de mba I think there was a time me former school ana me wom kra ba ko sorry on my school ye mo aye ni so hyepa ni bia nti no ntumi ni nsem hunu so dabi me school mu ntumi nya sa o my school da ko no ma me ba school o ba hwe no we ho so fine ba no my school ko fi o say me se me bo no na me say me kura no nya hu school okay no e dey ma sa me dey na me se me bo enti lucky o ma me say di akire bae no na me so onko fa akra na mra sa o ba no akoda no ofa bi fie okay nto ma school na me say onko fa akra na nka no mra na yenya akra exercises awa ye nyina ngu ho me yenhwe school no mpo ba mpo about 9 subjects na ba akokra no wachima exercise do 2 ye ko ending of the term serious nti ma me ni gina na fe ma me na tua su sa no so cry a single parenting so enti sometimes teacher ni akra na yonko fast kwan ba akra na ofa so kira de e wo classroom wo sakra bi wo ha de bi felicity teacher ni we de be na we na de wo kan mami musa eno so timi di in discipline ba na say teacher ni bi so e de men kan no say teacher ni be ma na ode no ho hyehye akwala wo kire na de ba
ɛno nso timi discipline ba na sɛ bia ɛnam normal hodo pi mu soma ɛmɛma na ebia teacher ni bɛma ɔsoma kɔtɔn sabrɛ me kɔyɛ we brɛ me kɔyɛ we ɛnneɛma asɛ mfata nsɛm fata wɔ yɛ society no mu no na yɛ soma akɔla ɛno nso timi de ba na absolutely okay no yɛ adwene pa akɔla sɛ nkra no mo kasa o mo de pa ti so hu sɛ teacher ni kra wura class na waboa omu tumi tu ohun yeah ohun omu tu din akla so yo ba so ye bema so teacher ni ba so teacher ni bema e wo sɛ o ma akla ni hu ne limit okay na chen sɛ ha ye nante nuru ha the fact sɛ metuma so ma sɛ kɔtɔ aduane bre ɛno nkyerɛ sɛ be wura me dem ɛno nkyerɛ sɛ bra be wura me dem okay and as I don't say mama work wonye no aka say o e den am madam for ne ho me san microphone pan and paper madam for ne ho no mo su yeah am o hu say who won limit enti san ye mani nyina ana teacher ni so ni akra atwempra wo school mu automatically me say o mo kasa okay o be din komo am mo hu akire na teacher ni kra de okum no aha na pese me ba mu ha bi o hu atira akwala teacher ni sɛ ɔne akwada atwempna de ɛyɛ teacher fo yɛn kyerɛkyerɛ ɛnkyerɛ yɛn sa yɛ ko sukuu ya kyerɛ za o yɛ sa wan hwe a wade kyerɛ kra obe lusu ɛnyɛ sɛ wan hwe ya ɛsɛ lusu obe lusu wade kyerɛ me ankasa mama teacher fo ba num na atifie sisi first no na me atifie sisi a o mo nya adwuma because ma niama na ekoso na etai me kai say me formal school say me kan omo nyina dru Sunday say a omo pon asori ba na omo te omo radio omo tv ekoya akoko baby akoko dru ye no na etai teacher ni suma akola say for me book kofie obekwa akoduru ho no ato ano che say etai adan ne say akola basic ene se Ghana education say basic ni start fee hefa kg ekosi SHS enti se enkwala anti na se me panmu ana panmu bi a ono kire wade ese se okokofa akwala how aya na me ntime ho ase o chese me kokko asa asem we ohun director bi e ka kire me se adan na asema so asem num twan na me say wan kan sam no kra wo mu a me ono director no kra me yi no say yi na free a onim say bi asem kan ho sire I don't know ata anu adin teacher for fan kwala pa de anu adin eno timid discipline no ba me nu akasa and dey indiscipline in the highest order yes teacher ni a ustup so low say onne abofra o kire na de eda eno de enye yes na de me twi adwen say ye ya churchfo okay ye free ye professionals we need to create that professional distance around us between yen and mofra na ye kire o made na menua ff me da my say o ye f square na menua f square ye na all kan na ma adwene ba ho ye pa o ye kire ni a yeah I said that professional distance that one church abofra ntem eti obet me afra abofra asma no fonso bi ani ho yeah obet me afra abofra obeben fonso bi ani but I said that distance ne ba be down no anya sa yebu baby otwim say o de wa fa hyehyɛ otwe a otafre wa no otwe a kraman so be ani wura bebre na ni di agro na oti bimbe na wo aso yin ka twa be tafre wa no ayo de ahra bro kraman sa na tie bro ni no ne kraman no mo tafre man how come how eti emofra no omo ye nipa omo ye yema ye kire o ma de se omo be ni kwase ma hu hye omo so bebre nanso no awo se ye ma emudi ai kran sa kire fo se eja no ma ye ne ye mento nkwada no ye ma na eda ho no na nkwada no e ben ya obuo abam na otimi pini na wakonya sa abofra ntena wo nche ya no ano odin so enye wo dada no akwade na dankwa na ye yi eto bre bi enkomodi o da betena makonya ncha tacho na wo se no wo se ni tacho on say o mana mane free ayi na distance da woni ne ntamu wo bridge ni too much e ba sa ensem bi obebie na no aka du ba bi onim se one wo yepe na so obi anu ka che se open ne dia eno kra de na mehunu se wa ba form kra che abofra na wo kire na de no kakra me ka fa ho mate
Minua Ajeti sign also worker. If you say me be kind, and I know I may imagine say as I say a cancer some way no. My co schools are hold be in science edu emu. Me can dey SCC or ha. Ebe tra. I say one way ah. Obi akran to me nkasa bi because how comes I kwala timi wura ni teacher ni office. So one ne kwa akoko. Tokwa akola o. Great teacher ni office. Ebi osuso baby a me koye so no ho so teacher for gum nkwala mayo anu so bebre ebi so teacher for no nsan so doson Ghana Education Service ya na me kan ya na say me as a minunu education no dodo as a me tie me entire ban bia o na me ndia ban bia chi ebetunu so kra ba say enya na me kan FF onye MPP ni me kobo obi fufuro di mama obi adi nanso asa wo kasa wa fidika se yiso a na ya o say asa wo de o mpa ban bi asem ti na asa wo say abai ye pese ye colleges ahodo no ye school ahodo no discipline bam enu ti na ma ya ba beta na ha wie open agent dey na woka sani a odi kan enye say teacher fo ni enkwala no e dankwan yeah no nko say usma akola no yes or to jot or koton sample and no wo teacher no who introduce akola no to the act of indiscipline angasa because in the first place no sa suban ni nyina etiages bra so obenum jot to school ana say obenum sandi aba school enti the teacher no enya akukudro introduce nkwala no ade je so no ankasa na edi nkwala no e ko indiscipline no enya we nkwala no de free fiaba enya de o makosu free omu peer ho be mu teacher na ankasa na edi sa akwala no act of indiscipline no yeah enti etia code of conduct for teachers and the satia code of conduct for nkwala no yeah enti wo teacher na wo yesa ne de wo de offense no send dia akola no yes ankasa eba yes na say we ekoso a e mankola no nya sa ye ka say effrontery no esan de teacher ba kon ye nti e mo to me the confront other teachers na say na me name teachers ni bi di nkobo no ma me personal experience so mo SHS no mo teachers mi no okay ba ko ye very strict ba ko de oni kola no kura ko tina we base enom at that time no na school nkwala no pe sa teacher de oni omu ni mu ya no omu pe na say ba ko no omu chi no but no omu be nyini no sa teachers mienu no e call retirement yes omu ko no de no omu see the team ordin onomu all school platforms omu jiska okay e di ko ni send off goja no kwan okay de na oni omu no wi no o say omu hunu krom kra na omu na so o say omu enti enkola na nyini no afidi omo hu se ono no mom no na o se omo enti ede de obeka se omo ye enkola omo but in future yeah omo nyini na omo tena echi na omo hwe impact awanya omo so yeah omo hu se wo na wo se omo na enye de na omo feel se enti se wo teacher no wo introduce akola no to the act of indiscipline no me de me hu say a very grave offense it should not be taken kindly to at all and see there ade a esese si oyaman mu titru asanteman mu de anoden next week mesha da mayaka bibi afa efie de ho de efie sese na de amoaka nyina ye school teacher ya ba heda ka fie de pa visa fie de zo asisi akese pa nti ende me mamu ai teacher ni wo se me de mamu homework mon konko ye ho adwuma mame na opon edin ene sese atrechirefo yeye na ye mboa sede be ya every discipline about school if you say baby am call nkomodie ni ade mu no o te se teacher ni bi kura ba buti akola bi kura teacher ni bi timi kase jai na makola no enti edin bi o na wo ka ade amaye
ɔyɛ ba bɛda ase bɛnyimfo akeka nneɛma a ɛde saa anhyɛ ho so no ɛba nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɔ ano deɛ a ɛdeɛ ne ho akɔhia sɛ yɛmma nhyehyɛeɛ a yɛde ɛdi dwuma wɔ sukuu no ɛnyɛ adwuma sɛ akora bi ayɛ mfonso na sɛ ɛwɔ sɛ yɛde punishment bi ma no yɛmfa ma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma ne nua a ɔwɔ nkyɛn no ho sɛ kofi kɔyɛ wei ebi yɛ ma ne kɔdɔɔ ebi yɛ ma ne kɔtwitwi nti me nso mekɔyɛ a deɛ ɛbɛtɔ me ano no nti ɔmfa ho nkɔ toto saa nneɛma ni afei nso yɛn control yɛn ma no wɔ social media ho ɛnɛ wobɛhu na akora bi ayɛ video na ebi kuro didi president ata wobɛhu na akora bi ayɛ video yɛne de school wei mu yɛne wɔn bɛko ntɔkwa saa nneɛma ne ba mo me yɛmfa ne light saa akora ne school wɔ no yɛnhyia nkora ne mu sɛ saa nneɛma no a wɔyɛ no ɛmfa bi papa bi abrɛ wo na wasi kwan bɔne so a ɛde wobɛkɔ akɔdura akyire afei so bra no ne ɔmo nkasa ɔtie sɛ suban wei na ɛwɔ sɛ ɛda n'adi suban wei na ɛnsɛ sɛ ɛda n'adi sɛ ɛwɔ school mu 1998 ɛkɔpem bɛɛ 2000 na ɛsayɛ asɛm kɛseɛ paa wɔ Ghana hanom enti yɛ teacher baako bisara bɔ ɔka kyerɛ sɛ sɛ moyɛ church program o baabi a mbɛhyia biara no montwe nipa adwene nsi so sɛ ace na yɛade a ɛbɛdi nipa o ampa within a short time afei ne ɛhu sɛ amanfoɔ ɔte nneɛma ase sɛ ace na ɛwɔ sɛ fight ɛti yɛhu sɛ discipline yɛ problem no yɛbɛda CCT foɔ ase sɛ ɔma de program wei aba awofoɔ tie bi na ɔmo sɛ sɛ ɔmo adwuma yɛ wɔ fie teacherfoɔ tie bi na ɔmo sɛ ɔmo akɔli teachers ka kyerɛ ɔmo sɛ masa nneɛma wei yɛnyɛ me teacher ni sɛ wɔ so this one you don't do it you have to be within your line ɛka ho asɛm ɛka ho asɛm na afei obiara hu sɛ ade wei society doesn't want it do away with it eba ne saa ebeboa ma obia ehu se ade akoyi ebeka se nye onti ade wo se wo ye okay me da say ade baako soso eya free mu minim se teacher for mo hu ni saa ene abofra ye bone a enya aba nko an ebo no enya ado enye cheze yeyi aba no afri mu aba no o kenkan Roman for ma no baby o say boakola faba etwa akola na ntwe no ni sunsum mfra samando mrafi wow sa na okan okotu yo wow sa na okotu yo wow omo no na sese so de ehu ni se ano na me kan nyina se me home so yi e na oga so utwa ba yesi da bi fo be se utwa ba kra se ukobo headmaster mane na wo logi bureaucracy da bia adenti ne ntwa ba se mu nchechire mi mu na me nte me ho ase obo mo education adenti a unia ende emra yedi ye adwuma ewo adi tire na adesua mu no ye dubra bi a ye se wo bibi e frɛ ne safe school okay safe nada safe school ne wo se enkwala no enya ahotɔ a mo be sua ade teacher say obo na onya ahotɔ nsua ade freedom mo be sua ade enti bibia teacher fo be ye ma akola nsua ade nsa say ye susu say ma akola no eti pain bi ana odi ya obi they say ni say sa ade no esi school SOMPA FM is that any discipline there high hu nyina nya na ko akofa ba yi also can be aba twa na ye the main thing a uko school mu a ma akola eti pains ana ya enti say empesa akola beti pains obeti ya odi a ene ye wo say aba efiri ho na safe school mra no eye adwuma enti sia no in the safe school no ye practice for na sia no bibi biara o de be ye akola a wa ye mfumso a obeti pen say bia o tinaso o ma no ye adam koma so de say o ma ni enili down bibi biara ba bi obeti pen bia eni say hey edio na ama eyi abatwa every year because no dey the main corporal punishment corporal punishment na say wo dey apply na o ti ya obi woni hunam dua enti eni say e basa the safe school dia be mo ma me nka lines no nkyerɛ atiefo na afi
mo time no so say the last week me mo no me mo bi ankasa mo nko na me mo akasa obetumi afre 0541 0551 931931 0551 931931 and afi so obetumi afre 0548 931931 na afi ye so yaje wadwenkyere ebre no so a me fawo o fresisi a me fawo eka simadunu na apa no mienu ho a obetumi afre na afi ye no wadi nkomo ye nto aso menua ff one thing the person ye nyina yeti ase Ghanaians and for that matter West Africans and Africans SOMPA FM yes antiti any safe school ni sa brofo no ye nti bi da ye no enye sa na entity e ma sa ofie na ya nkasa ye fie entity e ma sa ofie ya nkasa ye fie yeah ye fie ma ye hwenkro wo ne obite compound house na wo se ni wo si tie na bakwa wo yam to show yeah decided be just school the enyim fie there sometimes ana me catch and cry and say me udin sim hu a me punish wo mo se ma punish wo hey and I have to because I mean my tese say oh yes I know man cry na be chewa and also was watchina hey watchina the back answer okay because we've been through the system me kai say na ye wo tafu methodist I am gonna bring even so one school wow colleagues etu be chew ba be chew do what to take 12 24 36 yeah watchina one abeba what you say man say microphobia my human rights advocates for no o me anti ase say entity e de tete ye no eno na men na mo be just ampani for lawyer for doctor for nsa ne okay pimpo boy ti me na say abanko na o say de bu obi but obi ye bone o say man so ye bone oh yeah but I also think say economic challenges and so to me form part of the indiscipline because school men can school bia men can enka but you on kora omu a omo na magazine om sesa scraps ofisika pedada yeah enti oba school na so onye sika nto aduane ni a e was say o take some days off yeah no de kokoye adwuma e piska it is one of the problems okay but me feel so say a person discipline near Juma, we should establish clear rules and regulations. Yes. Because come baby to say just go on. I say just go. There are certain rules that are written, others are unwritten. Unwritten, yes. You know. Wow. And why will be now just go yanko. What be where what fu pan yanko. Yanko ye be you yapim. Yes. Hey baby. Training college is in the baby. I say we am the inside account. So yama rules and regulations no get clear. Yes. Even in our classrooms, class teachers, e be to me na say our organizer will say these are the rules for this classroom. So who go contrary to it, this is what is going to happen to you. Okay. Then you know, you bet to me yes in with various schools. Training, meaning training. It is also important. So training teachers as to how to deal with students in this animal, you know, regular training is very, very important. Yeah. But Ghana Education Service, no organize training teacher and say teacher is Eduma is one and Bayamo. Eduma is one and Bayamo system. And you know, I was saying that here was Senior Obia no kind the book of Proverbs now, or say about Frebia or de and Munyam brand Papa Penny. Okay. Nasa Krako could be bonia. On my name, I may ho Tete dear inside the book of Proverbs chapter 10, verse 1. And you know, me and she has had the anonymity of Wasi. Sasa and Krano. Best school. Who says okay. You see, the indiscipline thing that we are talking about is not only about school and now best school. Now who says Nekasa near Diana Kahubi. Never more who say crowd with the Obuadia. I crowd walk as I hope I could to Miss Aquawidi. Obuadia. Name me such a Kukan. Yeah, Samuel. Say my whom baby at Titi. Your mouth baby, I'll free back. Ain't he? Yamaya man in Tiasia say, who call school no? Dimpa. A yachia. Enti yero ho kobua de okay ye kire asua bi okay obi kra timi ka se media ma bon timi masku sese FM because obi enu ya wo na hey ye di book hye ne nsem ode ba asase so enti ye ba hwe sa de no a ebetumi aboa ma you know but
this point also has to be established. Okay. Enya obako fo nko na ne nanane abrewa. Okay. A teacher for, awofo, other stakeholders. No, we should come together to fight this canker of indiscipline in our schools. Okay. But I say, I'm say obi aba homan. Hello. 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 Okay. Obe to me as afraid you na ye no obi di ho nkomo. Mr. Mestre MCR me Mr. Mumra hana mumehwe me phone e ma me em say omo pese omo friend so. Okay. Hello. No. Yenina ye tie SOMPA. Mama hwe wi se me obe. Hello. Hello. Okay. I'm saying the obiani so betumi afre 0551931931 or MCR guso a omo di hu djuma ma me mo bre na so ma hu se mo ankasa mo frefre sa. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udin di sign out free here. Your friend me who are because free mem Kenya take mem. Okay. Kenya abane se ni e bokola ben phone free e ba ja ko no se wo minda wo mu bo enye e be se nkola because 1954 na no school Anglican inyane Anglican na inya no matter let's say bi no or high and so enne amama hu say fanya na sa tikenyi die nam so e ni bebre amaye discipline bebre e am pan so mutirimu say akwara no ko school no ye boni a e teacher etiano. Okay. Say adia ene onko yi ne ba no school ko no onu akasa metere na die na o ye boni a no de ni ahwe no na akwara no say ya na onu akasa ida kra me ka kire awuko no so no. Yo. Meso me da se. Say obi sujina so. Hello. 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 Normalization nekati. Okay. Togi mamu yede menti papa mobile juma. Yeah, that's it. Na de me career for school no ne se. So na mudi nkaka no enye yen African area. Enye area. Because yo mu da ina yen kura yo yen kura yi no ma critical for ni ade. Yes yen awofo kakra bi na bi a obo ne ba on tia se no de aba school ma na bibisa. But omo maka nyina no bie no no on for so. Obia tena se yen tia na ne ba. Ise ko ba se na de ndien se school na de ndien a se ya na nkwa ne be. So mama teachers no break too much. Me ba cha wo frame me free here. But me did the normalization because I free IPT. Okay, say IPT the say yam punish obi ma wo e wo ho e ma unhui. Normalization said ya wo ya wadwuma sa na teacher for wa ha so e ya wadwuma. Mesro nya se bia de wo ka na mum de oman no se yam fanko no. E no na teacher for ye. Enti say yam fa sa kwan no so a teacher ni betuma lusu na adwuma wo ye o. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho udin di say na okata free. The family jabo hin. The catastrophe between chairman. Okay. Me kai ne nkola de me o yanfo ankan. Na ikiri go ne friend adini sem bata bo fra kuma ho. And so aba be na wo ye free ho. Na tika no ba school ho no o ma discipline ba ho papa. Well, and it's hard to ye fish school and one man colano and you discipline no. Because teacher about wouldn't to obey pool and Yama yes rui. Oh, then Tiafin San Yamana and moi. And find kind come, Madame. Yes, yeah, that's it. Obuso bet me a friend, Nafi Yafao. Obi for Froso Abaso. Hello.
Good afternoon. Good afternoon. Pacho Nindi say now kasa efri hin. Who Nindi say? Obama 2. All right. My Ntonga. District. All right. The teacher for the Hello. Me bacho baby a ugina no ase twitwi bi wom tene ho kakra na yentimi nte de opesa o kan nyina yi why? Okay. So that's what I say. Me get that SOMPA FM. Teacher, you need to be whole and the Gada said, the better so. Take a table from one far, the third one, the big one, that's the one. Yenina yetie SOMPA. Yeah, Pacho yati. Nyame nshra. Yeah, that's it. Yo, bye. Enti also betumi afre na afa ya fa ye osimane kakra bi. Ye pese oso tie ene na so ye tie oso ninti no. Obetumi afre aba 0551931931. 0548931931. Nafi ye no so adi nkomo. Hello. Yeah, good afternoon. Pacho, Sisiano, Uncolana. Mpacho udin di say wo kasa free hin. Pacho kasa free. Bushai ampam. Okay. Udin midin de sikanti. Enipa slow nyame. O osima bako. Enti. Pacho Sisiano Uncolana mo amu school no so ka ho. Nti na ma Uncolana. Sisia o ma so aye dende. Enti de na mo ya wofu de na ye nyama mo. Ni mo de ka men ko abia me de nka aba no mu twa wo mu kakra mo famra. Na mo Sisia. Okay. Ene ko school si ehwe. No na mo ya di hia nyansa ya ti di nyina ya so ya tete wo mu na Sisia o mo ya fu ni dia. Ene ama system na basa. Mo famra. Enti wo de osusu si ensan famra nya sa. Bachan. Okay, yeah, that's it. Hello. Hello. Hello, Ajumae. Mbaja udin di say o kasa free. Yenina yetie SOMPA. It's in grand address. I'm a manager and one. You're coming from Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho udin di say o kasa free. Yeah, Febo Drew. Okay. All right. That a teacher for Abana is so munya channel. In the right direction. Okay. Oh, teacher for me or her. No munya. Would you black alama me to when in our team? I had the part. It's me say, me na me aba na teacher you cha back me up for school kra. Say o ho hosa. When we are prosecuting aba ko ne de eteten kwala. Okay. Ya wo so enti wo adwene no a wo pese ye nye na mfa discipline mra school na sen. Akwala o ye true one. Wo betira answer no.
Obetuma then. Teachers will be a little bit of counseling. So that is the appropriate tool you have to use. Okay. Not to intimidate. Okay. Those that you want to talk. All right. So stop beating them. And Misusu say obey counselor. Ewa Asante region amaye. Medasi. Thank you. Okay. Obetumi asafre na fi aka esima no mienu pe na edi dwumade ni nyina abawiye. Hello. 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 Me ba chocho ho free wa fidie no ho maye wa. Ba jo din dey say na ka say e free here. Okay. Yes, you're my friend. I am a cross. Now, just a little bit of experience and not to experience. Yes, we are a calculator of doom. It's a very asking, not a calculator, and a place. Because school is science teacher. I don't know. Oh, science teacher. Science teacher. No, Pemaster. It's not me after fear. In front of them. And she, that's the first child. Oh, catching the same. Or the class boys. Attaching the let me see me. And she said, something of you. Nanka. Or can't say, and what I said. My journey must be obeying. Okay, the coin, breaking any stress. And she began to say, no more senior and more. Also, a young man, our poor. And she listened to laugh. Or you're not in a and she may coin. Not what one on this hour bonnie. I think the moonlight is just under the competition. I just an attention in Chetia Muna and so on, no die. One another man can it's for me. I know my baby. When I say and Kolan. NBC na mema ekwan ama omo mbe wo me ne no se obi wo obi chia no mzajeti obetumi ede odi aba Orin ajete ende ye pa obo me ti do e ma metumi ye adwuma okay me ma ne aje all right na atwe okay ne ala any na ayoko okay mo nyina itiom all right Tejogu I never yeah it says the father's day say the deeper Richard Opomensa okay of blessed memory on the America say darling okay intimida na se on etiti pa we dey obetimi oh yeah why are they after so much akwesi ajman okay Virginia and then one person me child all right Mini Isaac then I walk yo me so mechia me hokani okay owuraire Sarah Adujemfi okay na machia mawofo omo yenya oso okay eye owura MCK Frempong ene me maame owuraire Teresa Frempong ba bibi omo bia no me de nchia sronko ekwa akoma wo omo ate minua Adujemfi and then also Frank every me da say ohinba Mamencha me hokani yeah and they are very important pa yes I could yeah a combat do netai me ba I abna adodanko ekufuado eh
ana inshiraba kwaku dankwa dazi ana yaw adum dankwa okay na fe machia Nuru Islamic teacher fo nyina okay teacher ma Mary ne Madam Sarah omo station any all right ti wan so fly and pe what oba no machia tie fo nyina so ati me so amen kon intente vise bre na so me chia me manyina free sabbath so kosi ataso me chia mu nyina e na afi osai Peter wo anya won so me chia opa me gidi se e da SOMPA a utie vise o ka kire me se wo de u station ni no glue no me chia pi na se de medical kan no ye bre na so na so mamen kan we me say ope herbal gynecologist ono ane Dr. Amuzu no achi no herbal gynecologist bia ni ho ono na timi ye bibia say be ma say oba bibia na de enwanwane say last week upon wa me anko enura papa we se samaye no na enye nuro kitwa. Wow. Ena ye kone hono ura ha na upie na ura ha cheze hash Dr. Amuzu aye adwuma abodwuma na said the menu an kind no infections ahudu obia alcohol Dr. Amuzu ejaculations penis enlargement low sperm count piles kuku waist pains afi weak erections nyina oye at the mouth stroke hepatitis any infertility ni nyina Dr. Amuzu esa o pesa o ni Dr. Amuzu kasa sisia 0247 776 743 0247 776 743 ya da say next week ya besa kan indiscipline ya ho asem na moada roma magina monam anim ama minuanum homework o mon konkoye emfamre e won discipline no ho ene edi dwumadi ni nyina bisi da obi biase bye bye.